dobro rade zajedno. Timski rad je ključna komponenta produktivnosti, efikasnosti, zadovoljstva poslovnih rezultata. To sve predstavlja neophodno vođstvo, posebne merljive ciljeve, poštovanje, obavezivanje, odgovornost, efektivnu komunikaciju, pobedništvo, slobodoumlje, priznanje, razumevanje za timski rad. Tim sačinjen od prosječnih pojedinaca vredi više nego briljantan pojedinac. Znači, mnogo više može da uradi, mnogo više da bude produktivan, mnogo više ljudi da okupi oko sebe i tako dalje i tako dalje. Razni su benefiti od timskog rada. Funkcionisanje tima. Znači, svaki tim je u stvari jedan mali sistem koji u okviru sebe ima elemente. Da li su to zupčanici u tehničkom smislu ili su to ljudi u društvenom smislu. Svaki taj šrafić radi jedan deo posla i ne može da radi, može da radi sam, ali ako radi u grupi, on onda postaje deo tima, odnosno neophodan resurs koji taj tim treba da posjeduje da bi ostvario neki cilj. Da bi timovi uspešno funkcionisali u pravcu ostvarivanja ciljeva za što su se i okupili, potrebno je jasno definisati ciljeve, zadatke, metode rešavanja problema, kao i način rešavanja eventualnih konflikata unutar grupe, samim tim važi pravilo sinergije. Bez sinergije ne postoji tim. Svaki rad u timu treba da ima jasnu sliku i viziju željenih ciljeva, dobar plan i program delovanja, jasne uloge i zaduženja, definisane zadatke, definisana prava, odgovornosti i obaveze, rokove i vremenske okvire, obuke tima koje su pojedinačno ili grupno da bi tim se permanentno obrazovao, čest rad na motivaciji tima, jer motivacija nekad hoće i da kalira, zavisno od mnogo faktora, evaluaciju i monitoring na osnovu čega se uspešnije planira dalji rad. Evaluacija i monitoring, to je jedan deo priče o FUK-u, koja, ako ne postoji, ako se mi ne učimo našim greškama, onda ne možemo ni da pretpostavimo koji sve rizici mogu da nas snađu u budućnosti. Učinak tima je veći od zbira pojedinačnih učinaka, naravno. Zato svaki pojedinac je važan u timu. Funkcija tima: raspodela, rukovođenje i izvršavanje konkretnih zadataka, rešavanje problema i donošenje odluka, omogućavanje ljudima da učestvuju u donošenju odluka, koordinacija i poverenje, prenošenje informacija, pregovaranje ili rešavanje sukoba, jačanje privrženosti i angažovanja u organizaciji. Kada kažemo omogućavanje ljudima da učestvuju u donošenju odluka, šta vama to pada na pamet? Mislim isto ako možete kratko. Kako to neko... Izražavanje mišljenja. Tako je. Obično je to. Samim tim kada se izrazi mišljenja potrebno nečeg ili načina na koga bi se došlo do realizacije nekog cilja, je predlog u samom donošenju zaključka, da kažem, onoga ko već donosi konačnu odluku o samoj realizaciji cilja. Znači, ključna stvar u timskom radu jeste osjećaj da utičemo na donošenje odluka. Znači, da li će one